Dobro večer i dobrodošli na ovom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Viberu da postavite melodiju MP3 da vam zvoni umjesto obične. Pa da počnem. Uđete u Viber, a zatim u podešavanje, a onda u obaveštenje. A zatim kliknete na ovu melodiju zvon. Prije samog početka znači treba da odaberete da preuzmete prije svega muziku MP3 od nekih fajlova da ih sačuvate i onda možete da je postavite. Evo, kao recimo ja ću da uđem u ovaj fajl muzika i ovdje su mi znači sve MP3, vidite i sami melodije koje sam, znači sva muzika koju sam preuzeo i mogu znači da odaberem. U ovom slučaju ćemo odabrati da postavimo da mi zvoni znači kao znači Biba Sexy Patron. Evo vidite i sami, samo ovdje znači potvrdim ovdje na OK. Evo vidite, znači postavili su melodiju zvona od Patrona da mi zvoni znači ova melodija. Tako da vi isto kao što sam vam objasnio u ovom klipu, znači preuzmete prije toga MP3 muziku na neke od fajlova i možete da na ovaj način postavite kao što sam pokazao. To bi bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav!